Nih kau berumah belajar nanya. Apa? Cek saran mau nahu. Cek tak ya ringgi sarah pun. Kita Ustaz sekali. Kau belum tahu. Oh ninggi Ustaz Abid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli amin ya rabbal alamin. Sebelum pelajaran dimulai, sore anak lalu anda baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Muhammadun wa ibnu Maliki Ahmadu Rabbillah khairu maliki musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihil mustakmilina syarafa wa asta'inullaha fi alfiyya maqasidun nahwi biha mahwiyatu qaribul aqsadi lafzi mujazib. Yapsena dulu. Abdul Hamid Hadir. Nasrul Israil Hadir. Tolak Rohim Hadir. Pak orang setong deh kah Rosis gamma Sombong dat anu ngaleleng gula ngibaw kopian. Bareng Rosis nih kamu masuk tak masuk dari rumah saraja lagi. Aduh, bareng mana gede anu bagus. Aduh, ente. Oke lah. Oh, kopian mak lah beke deh. Nanti WC saya melihat Tina minta kapan lagi. Boleh boleh be. Tina lah kopian beke dia mulia be langsung ngawuntung kok be. Suhti fa'iqatan alfiyata limuti wa bisakina izun tawdila mustajibun lana riyal jamila. Assalamualaikum. Dina Suti. Waalaikumsalam. Ben datang ke Mabai, sis. Madrasah dini ya wajib dari pengasuh. Ngalahin malobong ya. Sobong dat kula kusan buat masuk lempot. Jadi ngunjuk lajangan ya. Kilo pot ben sis. Untuk tak pernah benih kita main bobean. Kita ngaji sis. Oke, anu mun tak pernah dua bawa remah minta. Ya, marot norot. Hari ya selagi tak doman masuk aja enggak? Enggak. Oh, mandat dia nak. Ti hampir enggak boleh kapal dia. Oh, lah mun tuh bunyi jero beteng. Jero nyare ngunjuk lajangan. Pak, oi, Pak. Oh, dah emak Pak re lok tayo ingin ngeki dah. Oi, apa Jong? Apa na nama mo level? Tahu kia aja. Arab paro. Cek nyaman dengan waktu. Laku acer biasanya. Engko anu Pak, ego beteng bi Ustaz. Apa mai go betting? Mai go betting Jong. Padahal pun dengan waktu kaya bocing. Apa sih go betting ben sarum ben. Siapa go betting? Ro Ustaz muhlis Pak. Jadi kene ro orangnya. Bang nengal mau bengal gelu kang kok. Ngobeteng nyarum. Sini kene ruas tak tahu. Mata tahu pira ngobeting ben sarum beng tanah ndak ro. Tak tahu apa kang kok. Sinaku bengket lah. Berumah pun ndare we Ustaz tajir ya. Ayo ndare we mila kasmare. Kan Ayo. Belum. Ayo. Atar ngoyong. Saya nyawa Ustaz muhlis ro. Mata tahu kang kok. Ya, kare kan kok tangan nak bocing mai ngobeting ben sarum ben. Ayo. Nara. Ayo Pak, aru aja Pak. Iya, baik. Kok ayo. Baik. Kum, kan? Assalamualaikum. Salam. Benda apa iki? Ini mata oning kan? Ben tak oning aku dah. Sini ku bengket lau. Bangken tos lo. Benda apa nih kamu warung kakak? Saya lah bro.
Tahu nih gula kan peningkapan rosis cepat. Ini ka ring sepuna rosis. Pun tak oning na ba? Sini ku bangkit lauk bro. Nang lo dek, oh reno kudu paras tare ke. Nyok, masuk. Ma tak tahu kan kok saya punya anak buah ben sarung ben. Yuk. Badannya apa nih gamak tagar sakeluarga kan? Ya noning anak kula rosis tak pukul yang bian. Jangan tak sara. Tak malindong na bayan. Mak ben sarung ben mukul. Si anak kula bocing ni untuk. Mungkin kan tak oning ke anak na pondok kali. Campian bude jongkok nang kita oning kakak anak-anak ini pondok. Kan jadi apa dah ben tak oning ba ka kula bang saranjak ni ka. Ya, mak le urusan ane kata ada lancang. Ikal gula ngurus ngoloka pengurus pemot. Mak pada oning ni kasa terkena kalau pada prosesnya ada rumah pondok. Terus, angkat dulu. Iki. Anu dia mengurus kalau kaki rasa iki. Iki rasa iki. Aduh, dia ramah perkembangan pesantren. Masih anak-anak tak pernah pada cita sekolah sih lah. Pas punya masalah sih. Kemajuan kitab lah orang dengarkan ilmu orang. Pandang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bahkan jauh, ya masuk jauh. Iki. Ya nak masuk. Beda apa coba? Mak betul ngaji kitab bentar dana. Kau lah yang bakal Ustaz nulis telepon pada anak-anak saya bapak numpo itu. Aduh, janganlah siapa boleh numpuk kondu bre. Banyak masalah kelu na ada remajan. Benar kan nasi masih numpuk. Saya ring pun numpuk kondu. Mak tak berbangi baring tua. Tak bisa saya rosis sejengkar produk. Oh iyalah, maju kok tak dosa ya. Mak mari masalah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abah, gelap enggak? Lawan. Okey. Benar apa ni? Bapak Androsis dong. Kenapa boleh main numpuk? Androsis. Eko baik dengar. Oh, Tak arek magetin kan. pada tinong pun na. Abasalan rosis ko na apa kan? Madalay ko beteng ako. Bisa rosis tak tahu mana sama Ustaz. Tapi biasa masuk boleh terdalam nabi pakaian. Ini kok dengar dong. Memang seperti itu may lagi bilang. Kejarang masuk. Terasakan dengan sepon sampai rosis ni kak kecil Ustaz ini. Okay. Ba, dah ramah ka. Mapas tak rapon numpo ka pon. Cek kaki ni tahu ning kanan kasalan anan. Mapas pa penumpungan ika. Jangan sera, anan gula di kabocing ni, waktu tak ko beteng, mending ko beteng ko jam, tak yamuk sana ya. Tore na tepat. Ni kasih bener sih kamu. Si anan gula ni compok ni tak melar tak napal. Sudah ko menesoro ngaci. Mapas nga nikah. Tore tepat si gimana na. Abo. Ambian butuh bukti na baka. Jangan ni tak boceng ambian jangan ustad nikah. Mabagton masuk intar ka sa ni kau ngucukupian. Cipra ko ni ko beteng tak yamuk. King anak ni tak jopor kaki ni ka. Oh, dorma. Bener jong. Si ka boleh ustad aja jong. Ban ba tapi pak mana boleh pak. Thank you, Pak. Dia mengajari apa? An salah jong. Cak bisa nggak nasa sekolah tak sekolah tanung cukup ya. Ban kan kok ria ustad tak sisa. Ada mulai dia kari to duseng kok ada. Berak kiriman saya tak sabulan minta 1,5 juta depan depan ka beli kowe anu. Kenikah le. Taring mirang dan mirang tibe, jangan lah jujur. Coba pas kimatin kidoro kada mungkin kula bisa. Coba pada keturunan sekera pas tak bisa matin kidoro. Oh, mungkin nikah kat gula sawarana tak sareng cakan canika bonum. Cek gula tahun ni, perasaan gula ni datang anak ni ka bocing. Depan depan pas nak nikah. Jang, nak lu.
Tujuk balik pak. Dok dari ayo. Montar mun tuknya. Pabot cing sekolah. Napa boleh sekolah dinian buat si wajib. Lah tahu apa lambat tebun kiai mungkin kiru kan suruh pabot cing sekolah. Mungkin letak mana apa yang bunga deh ibu. Tak bocing. Sekolah. Bagian kegiatan. Cik entar ngaleleng dok emak. Kan kok jerawan ni anak ko depan kira makani nak singali. Ko aja kan jalan. Bocing wah banyak sila hafal alfiah. Bener apa hafal? Kobean nak hafal. Suruh hafal tidak hafal. Torok yang sedang taktik ku jalan bocing asa bola. Tak kira itu pun ustaz tayo. Ingat iyo. Asa bola ustaz tak. Boleh tak salah paham tu. Samuran minggu dengan baca bas. Panjasaran sponsor guys. Orang dulu. Iya cok. Jadi ngaki mas, dan apa yang Pak Andro, Pak Boceng. Dan ustaz terus sekolah ya sekolah. Ni serga panjang panas. Bandina tak nyaman ni kirim, makan nyaman, tidur nyaman. Jepan pun kon kadang mote, benar-benar kau kering. Kuan langkir merah, benar nyaman nang dina. Ingat cakap jenggal boleh ya. Jiru wala banjong. Ingat apa cebun dia. Lakona lakoni, celeni. Cak apa kopa kalau kau naore. Ia berjan masuk ia masuk. Ia berjan mandi ia mandi. Kapan berjan istirahat nggak rola. Jadi ngaki ya. Jadi nak boleh jom. Kau mulia di anak kuar. Masa bu kita mari. Kendi nak dah saya nggak bahocing. Torok jangan si bocing. Jom. Ki. Saya nak yo kok matora rosis rayo. Mencangkan lah pabur rumah dan berlanjut kok kira pabur rumah boleh. Sing kau tak tahu cik dia boleh. Ingat yo. Juga ki mula-mula lah jangan pabur rumah. So wajar bejin ajar wajar. Mungkin agak dia mai lah mulai ku kali perak bodoh le todus. Bukan depak tangan nak meler kan. Mai lah. Ayo. Kamilah